muvuduko udasanzwe nzamuye drone yanjye mu isi y'amakuru yizewe mu bijyanye n'umutekano, politike na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Tukaba ba mbere ku mirongo y'imbere ku rugamba muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Tukaba isoko y'amakuru yizewe mu gihugu cya Tanzania ndetse no mu makuru acaracara mu bijyanye n'umutekano, politike na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Amakuru yacu turayahera muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, aho imirwano ikomeye cyane ikomeje guhuza ma 23 muri teritwari zitandukanye ndibuze kubanyuriramo mu nkuru irambuye. Ni ma 23 muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo ikomeje kugwana bikomeye cyane, ishaka kwigarurira imigi itandukanye n'amateritwari atandukanye hano muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Nibyo koko ma 23 iri ku muvuduko udasanzwe urutu wijwi, ishaka kwigarurira ibice bitandukanye bya Repubulika na Demokarasi ya Kongo nyuma yuko Donald Trump atanze itangazo ribuza ma 23 ribuza leta ya Kongo kugwana, ahubwo bakemeranya agahenge bemeranyije idoha muri Qatar. Ubwo Perezida Felix Tshisekedi Chilombo yacikwaga ku meza y'ibiganiro akavuga ko ari we wenyine uzafungura ikibuga cy'indege cya Goma, ngo bita Colonel Nanga yamusubije ko ibyo bidakunda kandi bidashoboka, ngo niba ari umugabo nyamugabo akaba yubaha ubugabo bwe azisange mu mujyi wa Goma aje gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Si ibyo gusa kandi turibuze kunyarukira no mu gihugu cya Repubulika ya Tanzania, aho ibintu bikomeje gukomerera uyu mudamu Samia Suluhu watorewe ndetse akanarahirira kuba perezida w'iki gihugu cya Tanzania manda ye ya kabiri, aho abajenizi cyangwa se ikiragano gisha cy'urubyiruko gikomeje kumushinja kwiharira politike ndetse no kuza abandi banyepolitike kwiyamamaza. Ibyo ngibyo bikagaragaza ko ari umuyobozi w'igitugu kandi yatandukanyije cyane cyangwa se yagendeye kure y'amahame abera hara mu gihugu cya Tanzania. Niko abari za Simba, ndavuga ba Diamond Platinum, ngavuga n'abandi bahanzi bashigikiye uyu mudamu Samia Suluhu perezida w'igihugu cya Tanzania, ko batangiye kuba imbeba, batangiye kuba umuhigo, dore ko amakampani y'abakomeye ndetse abarirwa no mu mamiliyoni arenze amamiliyoni menshi ari mu gihugu cya Tanzania yatangiye gutwikwa, cyane cyane amakampani y'ibyamamare, abandi bakaba bahunze. Ubwo Diamond yandikirwaga n'umugore we yigeze kubyarana nawe umwana we wa mbere w'imfura, umugore we yamusabiye umugisha ku Mana ndetse anasengera n'igihugu cya Tanzania kiri kuberamo akavuyo n'akaduruvayo ku mugabo we. Si ibyo gusa kandi turibuze kunyarukira na South Africa turengura amafoza we niki ari kwemerera Repubulika na Demokarasi ya Kongo, tuze kunyura mu gihugu cy'u Burundi, anariho tugiye guhera nona. Reka nizere ko wamaze gukanda subscribe kuri Hot Rwanda, ikinyamakuru cya mbere kikugira kuri tele kandi kikakugezaho amakuru azira gusesereza, amakuru azira ibihuha mu bijyanye n'umutekano, politike na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Nibyo koko mu gihugu cy'u Burundi bakomeje kwitegura ndetse no gutegura ingabo ziteguye gufasha leta ya Kongo kutigarura umujyi wa Uvira. Mu gihe ma 23 imbunda zayo zicungamiye ku mujyi wa Uvira, izindi zireba ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ndetse no mu mujyi wa Bujumbura. Niko ingabo z'u Burundi zifatanyije na Red Tabaro, niko ingabo z'u Burundi zifatanyije na FDLR ngo ziteguye gukubita ma 23 na Red Tabaro hariya muri Sud Kivu, aho bavuga ko ma 23 ngo nifata Uvira Red Tabaro izinjira muri Sud Kivu. Ibyo byatumye ingabo z'abarundi zija gutoza FDLR hara mu ishamba rya Kibira, za Cibitoke ndetse n'ahandi hari ibigo bitandukanye bya gisirikare ara mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo byatumye Perezida Evariste Ndayishimiye yemera gushora akayabo k'amafaranga afatanyije na Ramaphosa ndetse na Perezida Felix Tshisekedi Chilombo mu gushira imbaraga nyinshi muri FDLR, mu gushira imbaraga nyinshi mu Mbonerakure, mu gushira imbaraga nyinshi mu basirikare b'abarundi mu kugwanya ubutegetsi bwa ma 23 mu mujyi wa Uvira, mu gihe Uvira izaba yigaruye na ma 23. Ibyo Tshisekedi we abona ko anizereramo ko gufashwa n'u Burundi bufatanyije na FDLR, bufatanyije n'abacancuro ndetse n'ibikoresho byinshi bikarundwa hara mu gihugu ari ibintu byiza kandi bikomeye bizatuma igihugu cya Kongo kirushaho kugira umutekano, kirushaho kugira n'ubwirinzi bukomeye cyane. Nibyo koko ku muvuduko udasanzwe w'amakuru yizewe, amakuru nkura ara mu gihugu cy'u Burundi aremeza neza ko leta y'u Burundi iri inyuma y'ibitero bikomeye cyane by'amadoroni byagiye bigabwa ku birindiro bya 23 ndetse byaje no guhitana abasirikare bakomeye batwirwaneho, ndetse yuko u Burundi buzakomeza gucumbikira ibikoresho byose bigamije kugarura amahoro n'umutekano ara muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo guhasha ma 23. ngo dore ko bizera neza ko mu gihe baba baturanye na ma 23 bahanye imbibi ngari uguturana n'u Rwanda,
ati kandi gufunga imipaka yose uhuza u Rwanda n'uhuza Kongo bitapfa gushoboka, ati kuko inzara yahita iba nyinshi ara mu gihugu cy'u Burundi. Ibinyamakuru bitandukanye ara mu gihugu cy'u Burundi biremeza neza ko intambara izabera muri Uvira ishobora kwambukiranya ikagera mu gihugu cy'u Burundi, igasiga u Burundi busubiye ku isuka n'ubundi, dore ko ntaho bwari buri ariho bwari butangiye inzira y'iterambere. Anariko kandi basaba perezida w'u Burundi kongera kuganira ndetse no gushakisha uburyo yakwiyunga na M23 agakura abasirikare b'u Burundi muri Republika na Demokarasi ya Kongo, ati n'ubundi bagiyeyo ntacyo bakoze, ngahubwo intambara irarushaho kugenda isatira ibice byegereye igihugu cy'u Burundi. Ibyo rero bigakomeza gutera umutekano muke ndetse n'imbagarara abaturage b'igihugu cy'u Burundi, cyane cyane abatuye mu bice byegereye hafi y'igihugu cya Republika na Demokarasi ya Kongo. Twambutse gato tuvuye mu gihugu cy'u Burundi tugeze muri Uvira. Uvira M23 yohereje abasirikare mu mezi 6 ashize mu buryo bw'ibanga bukomeye cyane, batangiye operation bise Myabu. Iyo operation bise Myabu murayigezwaho nanjye kuri Hot Rwanda. Ni operation ikomeye cyane ya M23 mu mujyi wa Uvira, aho M23 yatangije operation ya Myabu ku basirikare bakomeye cyane b'abarundi bari muri Uvira ndetse n'abasirikare bakomeye cyane ba Republika na Demokarasi ya Kongo ndetse n'abacancuro tutibagiwe na Wazalendo ndetse na FDLR ara mu mujyi wa Uvira. Iyo operation rero ngirimo irakora uti M23 yatangije iyo operation yo kunyuruza ndetse no gutwara bucece abasirikare bakomeye cyane b'abarundi ndetse FDLR n'abakongomani bari mu mujyi wa Uvira, aho umugore atumwa ubugari ndetse n'isosi agasanga umugabo we yagaramye ijosi baritwaye. M23 yatangije operation yo kurangiza bucece abasirikare bakomeye, abandi bagahunga buhongohongo. Anariyo mpamvu zumva hari abasirikare bamwe boherejwe kugwana mu gihugu cya Republika na Demokarasi ya Kongo bavuye mu gihugu cy'u Burundi bakaburirwa irengero. Nta kindi kibitera uretse gutinya iyo operation ya M23 bise Myabu yaje no guhitana ababirigi bari hariya muri Republika na Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Uvira. Niyo yatumye abacancuro bari baturutse muri Colombia babasha gusubirayo basubizaho n'ibikoresho byabo, nyuma yuko M23 igiga twara umu IT wabo wa mbere wari ukomeye wagurutsaga drone izari ziri muri kampu zigasha, izindi zikayoba zikaja kugwa ku birindiro bya FARDC. Twambukiranye gato twerekeze muri teritware zirimo kuberamo imirwano muri Republika na Demokarasi ya Kongo. Ibintu byakomeye. M23 irashaka kwigarurira Walikale centre, ikomeza cyane Gisangani, ishaka kwataka n'ibindi bice bitandukanye ndetse igashimishwa cyane n'ifatwa rya General Masunzu wagambaniye ubwoko bw'abanyamurenge. Bibiri igahora ihoze nguko Bibiri ibyemeza neza ko uwagambaniye ubwoko bw'iwabo abagiyeho umuvumo we n'urubyaro rwe ndetse n'abazamukomokaho bose. Niko M23 yishimira rero itabwa muri yombi rya General Masunzu ukekwaho kugurisha imbunda. Ese yazigurishije bande? Yazikuye he? Byagenze bite? Uwo bita Samia Suluhu Hassan hara mu gihugu cya Tanzania ntiyorohewe nyuma yuko abamushigikiye bose bari guhunga igihugu n'abandi baragiye. Iyi yari Hot Rwanda amakuru.